Oh, taake palanggomi ke aider cacoro karavie gahi dodo dirasakan gomi malu aku manahore aka umanahu ore barang memoda akan dene efo badoma ore gomi syukur laurai ricumu pala si taaken cimikaim pala ake wara rumpa banahu wa banahu gomi di kantor polisi. Ore lalo barang memoda di umanahu ka tampu TV, mesin cuci, sarwat sawa, baju dan betoim, panga kampoi banggomire, kembali toipu. Iya, tampu bola maru ku denga hasidiku demai karavi ake nau tiwara laurero ka awali pula aku manggomire lengae. Vati ngaku raung palanggomi ke pala biar menau tutam ke. Astagfirullahalazim de bapa angango ke sidoke. Oi. Cir ngango. Tahara. Antur vi kain gomire. Sabar gomi funtoa. Tenang. Ain panca oi. Au pamanda di wati simai nahu mahade menako angim ni mamade sia-sia menar reni wa ura dosa ore wati sempat tobat so merugi. Siavi ikan nahu sementara tampu akasidin nahu taake mai siavi ikan nahu fitnah nahu kan de kurang aja. Cuma fitnah gomi memang nguap dong de deromo. Biasa aja peni. De deromo nuntuk nahu au di ato bang gomi. Wati wara nahu atong gomi doke de mai ke nahu taake ke kane mai ke dameng gomi dohoku. Bayangkan pai wati wara mai nahu ke vor fati angin gomi doho duare. Vor cua madden dore madde sia-sia. Gomi doho madde sia-sia sementara veim da di janda. De veim na nikawali ni labo mone maganteng. Sedangkan gomi doho alay mori ke kana pasabar edeng gom dohore taho au jaku susana vau ede plong mori ke harus dame bro akhirnya jadi santai japat tanga wati sinem japat tanga repohu angi au ke lo akan dame mori ke na dame rasante nikmat na luar biasa aina batu provokasi do bro ngupa piti susaromo ni pala kapai si ade nahu yakin suatu saat cita-cita ndai terwujud. Wara si pitin dai de kaduduk ke veli aun cau kombira ne ere. Vi ingai nahu ke aun cau kombi barang gomi memoda ikhlaskan sara broy. Walaupun lahasa mempangan ke ikhlaskan bro. Lain na nahu mempangan. Sekali iyo misal lain ang gomi romo seandainya nahu mempanga ikhlaskan lalo peni pala kecuali gomi edda madam do mampangan taum re loa di kantor polisi re na loa kralu ubui wa usralu ubui re kombin na loa pasadar dan wati karawin aura rawin de sampai taake paham Aina sampai taake paham seolah-olah nahu mempanga. Baka nahu mai taake ge di motivasi ngom doho kalau tentang cow mampanga re nahu wati badeku maloa ka aong gahire vi ikai ngomiro wati terlepas dari masalah pangare mai nahu gedi macela mo setelah ede vi ipode adem re dame na dame sa adden dai ke lampa tabe pun tiwara dahumu kone malu de kandang parema rau tiwara dahumu waur dame ade wau masalah ake sampai take pa jadi gom dohore tahu mena au pun mendadi re ikhlaskan pangabadoro ikhlaskan karena nahu bunga sibuk rencana ne longgawi lau janda naham lawau oke guys.